Masizazi izindlela zomkhululi wethu. Ngicela ukuthandaza. Nkulunkulu obabamkhulu, Nkulunkulu okhokho bethu. Nkulunkulu kaShembe. Nkosi ngithunywe nguwe kubantwana bakho ukuba ngikhulume nabo indaba yakho. Ngicela ubaphe wena indlebe evulekile. Ubaphe nenhliziyo ethandayo ukuzwa izwi lakho. Ngilakho lodwa igama manje kuze kube phakade. Amen. Ngiyabingelela kubo bonke abalaleli balomsakazo omkhulu ukhozi abalalele lenkonzo ngalesikhathi ngalolu suku lweSabatha. Balalela bahle bokhozi. Ngithunywe uShembe kini ukuba ke sikhulume indaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu ke aziziningi izinto azilindele kithi. Ulindele ukuthi simkhonze ngemithetho yakhe, simdumise ngezikhathi zonke. Wasibekela lolu suku ke lweSabatha ukuthi sidumise yena ngalo. Uma ke sidumisa uNkulunkulu sisuke silungisela indlela yemphefumulo yethu. Ngoba uNkulunkulu uba nathi la emhlabeni abe nathi noma sesihambile sesisezweni elizayo. Ngakho ke wonke umuntu uthwele ijoka lokuthi amkhonze uNkulunkulu esesenyameni yakhe. Uma uNkulunkulu sumkhonza ufuna ukuthi ubhekane naye kuphela ungamhlanganisi nalutho. Uma uNkulunkulu umlandela ngenhliziyo yakho umkhonza kudinga kube nezifungo ozenzayo zokuzinikela ukuthi impilo yakho usuyinikela kuye ngezikhathi zonke. Akusekho lutho oluyokususa ekukhonzeni yena yedwa. Ngicela ukuba sedlule encwadini, incwadi yabahluli ye-11. Ngizofunda ivesi lama-30 nevesi lama-31. uJafetha wazibopha kuJehova ngesibopho. Wathi uma unikela abaka-Amoni esandleni sami impela, khona kuza kuthi lokho okuphumayo emnyango wendlu yami ukuza ukungihlangabeza nxa ngibuya kahle kwabaka-Amoni. Koba okukaJehova engiyakukunikela kube umnikelo wokushiswa. Amen. Ngicela ufunda ihlabelelo sikaShembe ehlabelelweni zamaNazaretha. Isihlabelelo samakhulu 221. Ngizofunda ivesi lokuqala nevesi lesithathu bese ngifunda ivesi lesithupha. Ngiyeza Nkosi mina ngedwa, anginaye umphelekezeli. Ubaba kanye nomama abavume ngikulandele. Ngiyalizwa Nkosi izwi lakho enhlizweni lingibiza. Mangiphiwe nguwe mkhululi inhliziyo ethandayo. Baba ngingumntwana wakho noma umhlaba ungathandi. Ngihlwithe malangabini Nkosi mangingaliwa. Amen. Njengoba ngisho ke bantwana bahle base-Afrika ukuthi uma ukhonza uNkulunkulu uyewenze isivumelwano, uyewenze isifungo naye sokuthi ayikho into la emhlabeni eyokwenza ukuthi uphinde uyeke ukumkhonza. Ayikho into eyoma phakathi kwakho noNkulunkulu
izikhathi zonke zempilo yakho. Usho njalo uShembe emthandazweni weSabatha uverse 11 uthi khumbula ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Amen. Ayiphinde ibe khona into okufanele iphinde ikuhlukanise noNkulunkulu uma usuthathe isinqumo sokuthi usuyamkhonza uzohamba ngezindlela zakhe lezi afuna ukuba simkhonze ngazo. Kule ncwadi engiyifundile ikhuluma ngomuntu kaNkulunkulu. Lo muntu lona wayezaleke kabi. Wazalwa intombazane eyayingaziphethe kahle, eyayingenazo isimilo. Uma uyise esemqoqile usekhula phakathi kweingane zasemshadweni. Uma sebekhulile lezi ingane seziyamkhumbuza ukuthi wena awuyena wakwethu, awuzalwanga njengathi, akufanele ngabe wena ukhona la ekhaya, akufanele ngabe ulapha phakathi kwethu. Ngakho ke phuma phakathi kwethu. Wayeseyahamba ke eseyohlala kwenye indawo eqhelile kulena babehlala kuyona. Useganwa ke useba nonkosikazi. Base bethola ingane eyodwa yentombazane. Ngesikhathi ekhula lo muntu lona uJefta waba yiqhawe, bambona bafowabo ukuthi uyiqhawe. Uma kuliwa izimpi wayeyahambe phambili. Zonke izimpi ababezilwa ekhona babeyinqoba. Uma sekusuka impi ke la osekufanele kuba labo baseGiladi la ibehlala khona bayilwe nama-Amoni. Sebeyamkhumbula lo mfowabo ukuthi ukuba ukhona lempi ngaba isinqobi, ngabe siyayinqoba lempi kuba ukhona. Base becabanga ukuthi kufanele beyombiza ukuthi akeze ezolwa nabo impi. Mabefika kena uthi ke ningibizelani ngoba nangixosha, nathi angifanele ukuba phakathi kwenu. Yini bese nilanda mina? Bamthembisa ukuthi sizokwenza ubemkhulu, uzoba umahluli wethu. Ube uwena ozoba mkhulu endaweni uphathe yonke indawo yaseGiladi. Uma ungavuma ukuthi sizolwa lempi yama-Amoni. Sokuthi uma ngabe sengiyinqobile lempi, imina engizoba umbusi wenu. Bathi ke lokho siyakufunga phambi kwaNkulunkulu ukuthi kuzoba njengobusho. Ngempela ke wayiseza ke lo muntu esezela ukuthi ezolwa lempi. Ngaphambi kokuthi aqale ukulwa lempi uyathandaza ke uNkulunkulu ukuthi Nkosi, uma ubanikelile labantu bakwa-Amoni esandleni sami, kuyothi mase ngibuya empini sengize ekhaya, lokho kophuma kuqala ekhaya kungihlangabeze ngiyakukunikela esandleni sakho ukuba kube umnikelo wokushiswa. Noma yini eyophuma kuqala ngiyonikela ngayo ibe umnikelo wokushiswa. Lo muntu ngesikhathi ekhuluma enhlizweni yakhe wayecabanga ngezihlaphu zakhe wayenazo, ecabanga ngeenkomo zakhe, ecabanga ngezimvu zakhe, ecabanga nangeenkuku zakhe. Ngoba mayeqhamuka efike ekhaya lezinto zakhe ziyamhlangabeza, zijabulela ukuthi nangu baba eqhamuka, ziphume zimhlangabeze. Ucabanga ke ngalezi zinto zakhe ukuthi lokho okuyophuma kuqala kulezi zinto enginazo ngiyonikela ngakho uNkulunkulu ube umnikelo wokushiswa. Lo muntu ke njengoba ngishilo wayenengane eyodwa yentombazane. Lengane yayimthanda kakhulu uNkulunkulu, iphilela uNkulunkulu ngempilo yayo yonke, iphilela uNkulunkulu ngenyama yayo nangomphefumulo wayo, iphilela uNkulunkulu. Inabangani ababedudene nabo ukuthi baphilele uNkulunkulu beyizintombi ezizinikele ukusigcinela uNkulunkulu kuphela. Uma esehambile ke lo muntu eseyempini, usefika lapha empini uNkulunkulu
usemenza uyayinqoba lempi njengoba waye ebecelile ukuthi uMankosi ubanikela baka Amoni esandleni sami ngiyokwenza umnikelo kuwe wokushiswa. Ngempela uNkulunkulu wabenza bayinqoba ke lempi. Uma sebebuya sebenqobile behambe becula amaculo okunqoba behlabelele ihlabelele zokunqoba bedumisa uNkulunkulu befutha amacilongo. Ebesiyezwa le ndodakazi yakhe ukuthi nangu baba esebuya ehambe ehlabelela efutha icilongo kusho ukuthi unqobile. Yayisijabula kakhulu le ndodakazi ijabuliswa ukuthi uNkulunkulu kaBaba lo esimkhonzayo lo uNkulunkulu wami engimkhonzayo wenze ubaba wanqoba. Isithatha icilongo layo iyalifutha iyahlabelela iyaphuma ihlabelele iculo lokunqoba. Ijabulela ukunqoba kukayise yaphuma ke ihlangabeza uyise kwase kuba yiyo ephuma kuqala la ekhaya. Uthi kuyise hawu mntanami kodwa ungenzani? Yini leyo yenzayo kimi ebhlungu kangaka? Adabule izingubo zakhe. Ibisijapha ingane ethi hawu baba ngathi ngujabulela. Wawujapha kwenze njani? Uthi hawu mntanami ngenze isifungo uNkulunkulu. Ngathi lokho kophuma kuqala kungihlangabeze manginqobile. Ngiyonikela ngakho kube umnikelo wokushiswa. Ithi ke lengane hawu baba uma usho njalo uNkulunkulu akukho okunye okumele ukwenze kusho ukuthi kufanele uba ngibe umnikelo wokushiswa. Kodwa ngicela ukuthi baba unginike ithuba ngiye kulezi intombi esenza isifungo nazo ukuthi siyophilela uNkulunkulu kuphela. Ngiyovalelisa kuzo ngizibikele nangalokho sekungehlele. Ngicela ungiphe nje inyanga ezimbili bese ngibuya ke baba sekwenzeka lento ke okufanele bayenzeke. Athi ke uyisehamba mntanami bisiyahamba ke le ntombi ifike ibikele lezi ntombi ephila kanye nazo edumisa nazo uNkulunkulu. Ebese benza umkhosi beyenzela umkhosi omkhulu wokuyivalelisa. Uma sekuphelele izinyanga ezimbili ke ibisiyabuya ke le ntombazane ihamba ihlabelela ililela ubuntombi bayo njengoba manje isiyoba umnikelo wokushiswa. Ililela ubuntombi bayo icabanga zonke izinto ezinhle ebebezenzela uNkulunkulu nalezi ezinye intombi ngoba iyona nto eyithanda kakhulu empilweni yayo. Ithanda ukuba intombi, ithanda ukuba intombi yomNazaretha, ithanda ukuba intombi esinayo esinela uJehova ezigcinela uNkulunkulu. Ikhonzile kakhulu ubuntombi bayo. Uma isibuyileke ngempela yayisiyenziwa ke lento isiba umnikelo wokuhlatshelwa yokuhlatshwa ishiselwe uNkulunkulu. Lento ke abantwana abahle baseAfrika balalela ubukhosi. Uma uyibuka uyilalele lento engiyikhulumayo iyinto engakholakali ukuthi ingenzeka lento yenziwe umuntu okhonza uNkulunkulu. Iyinto othi mawuyizwa ungaboni ukuthi yenzeka kanjani. Njengoba ngikhuluma ngalento nje ngicabanga enye indaba engiyayixoxela umama wami omncane uMagumede intombi yabamhlabela lingana isiyadlula emhlabeni. Ngiyacela uNkulunkulu amkhumbule lapha ekhona. Uthi ke umama wami mntanami woza ngoxoxela indaba yami eyangehlela ngisemncane. Uthi ke umama mina mntanami ngizalwa abazali ababengenalutho. Babengenalutho ubaba wayengasebenzi engenalutho. Ubaba wami engeyili Nazaretha kuumama kuphela olandelayo lokho ukukholwa. Uthi ngesikhathi ubaba ezoganwa umama waboleka inkomo kumuntu. Wathi lezi inkomo ngizoyibuyisa mase ngizele indodakazi yagana. Uthe mayiseganileke umama wayesezala abane wethu kuqala. Uma isezela abana wethu mina ngaqhamuka mva kwabo. Umuntu ke lo wayeseyifuna inkomo zakhe sehlukumeza ubaba. Uthi ngithe ngiyitshitshana nje ngiyishesha kungena ngokwasephakameni. Kwase kuba no-anti wami ogane indoda eyinyanga efuyile kakhulu. Oseshona uma eseshonile u-anti wami le ndoda isiza la kubazali bami. Ithi nginikeni yona lengane izovusa indlu ka-anti wayo.
uthi abazali bami ngenxa yokuthi base behluphekile behlushwa yilo muntu ofuna inkomo zabo inkomo zakhe yangena lento enhlizweni yabo ukuthi maye ingasivume lengane yethu singayithola inkomo zokukhokhela lo muntu uthi mabethi bayikhuluma lento ngithi mina hawu baba hawu mama ninganikela kanjani ngami angani mina ngiyintombi yomNazaretha angani mina ngikholwa uShembe uma sisemhlanganweni uyasiqoqa thina amakhosazana akhulume nathi athi singamhlubuki lo nkulunkulu uthi umama ngathi hawu ngeke mina ngilunge ukwenza leyo nto ngisemncane mina futhi uyasitshela uShembe mayikhuluma nathi ukuthi sinjengoba singamakhosazana sekuphakameni size singalokothi sigana abantu abangakholwa uthi uyasixoxele nangendaba yentombi kaJafethe eyaba nesibindi yamela uNkulunkulu wayo kukubi ayizange ibaleke ngisho isibuya kanti ihlangene namakhosazana amanye sihamba yodwa endleleni yayinalo ithuba lokuthi yenze okunye kodwa ngoba yayizinikele kule ndlela kaNkulunkulu yahamba yaze yayofika kuyise yenziwa lo mhlatshelo uthi kumama ngithi ke ngeke mina ngikwazi ukwenza leyo nto ngiyumntwana kaNkulunkulu uthi ke ngenxa ukuthi base bekhathazeke kakhulu abazali bami bathi mabengizwa ukuthi ngikhuluma kanje basebelwa nezindlela zokuthi baqede lokhu kukholwa lokuthando lwami lukaShembe enhlizweni yami sekuthi umama esontweni athi angisale ekhaya ngigade ekhaya kufanele ngabikho umuntu osele ekhaya uthi ngiyothi mangihleli la ifike le ndoda izongivimbezela uthi ngase ngithatha isinqumo sokuthi umama mephuma esontweni ngizotshotha umNazaretha wami ngigijime ngenye indlela ngiye ngifike lapha phambili ngifike ngicashe ngezinye izingane ngizimboze ngenansuka ngangiboni ukuthi ngikhona kuyothi makuphuma inkonzo ngigijime ngibuyele ekhaya ngifice sengisekhaya uthi ngaphila leyo mpilo ke mntanami kwasho ukuthi yakhula le ndaba ekhulunywayo uthi ngathi ngibheke enhlathi ngibheke ezantsi ngangabona ukuthi ngizosizwa yini uthi wayesebuya enhlizweni amamazwi kaShembe uthi mntanami ngalesi sikhathi sasinkenteza ihlabelelo sikaShembe endlebeni yami sinkenteza enhlizweni yami ukuthi ngiyeza Nkosi mina ngedwa anginaye umphelekezeli ubaba kanye nomama abavumi ngokulandele ngiyalizwa Nkosi izwi lakhe enhlizweni lingibiza mangiphiwe nguwe mkhululi inhliziyo ethandayo baba ngingumntwana wakho noma umhlaba ungathandi ngihlwithe malangabini Nkosi mangingaliwa uthi mntanami ngase ngithatha isifungo sokuthi ngizohamba la ekhaya ngoba lento ekhulunywayo ngeke ngiyenze uthi ngase ngithatha ukhamba lwami uthi ngoba mntanami sasihlupheka nokudla ngingekho ekhaya ngathatha ukhamba lwami ngathatha iphilo ngacaphuna indlubu ngacaphuna ubhontshisi ngacaphuna umbila ngakufaka ephilweni ngakufaka ekhambeni uthi ngase ngiyangimama ngafika ngathi mama wangibheka ngaphinda ngathi mama wangibheka ngase ngithi ngisawokhelela amanzi uthi ngase ngihamba nezinganyana uthi mangabe sifike emfuleni ngafika ngakhipha iphilo lami ngathatha ukhamba nganika izingane ngathi anophindisela lolu khamba ekhaya kumama nifika nisho ukuthi Inkosi mayivuma sobuye sibonane uma ingavumanga singebuye sibonane uthi mntanami ngase ngicabanga ngithi kufanele ngeqe ngiye kuShembe ngiyombikela lolu sizi ngoba uma ekhuluma nathi uyethi asokwazi ukuthi alukho usizo olungaphezulu kaShembe akukho ukuhlupheka ongaphezulu kaShembe noma sina siziluni ihlupheke kanjani asobikela yena uthi kwakuhamba imoto ezaziye emkhayideni kuyisikhumbuzo seNkosi umqalo wendlela uthi ngahamba ngathubeleza ngaye emotweni ngafike ngathi uthe umama nohamba nami ngafica udadewethu womndeni lapha emkhayideni ohlala ephakameni ngathi kuyena sisi angisabuyele ekhaya ngambikela usizi lwami wayesengisenkosini ilanga uthi ngafika ngakhala mntanami ngangakwazi ukukhuluma inkosi yabasabuze ukuthi kwenze njani ngakhala uthi ngase ngiyilanda indaba yami ngilandisa inkosi zehle inyembezi uthi ngakhala kwaye kwamanzi isifuba uthi yayisingisula ngezandla zayo ngisule inyembezi yathi khululeka mntanami ngikhona ngizoba ubaba wakho ngibe umama wakho khululeka ungasabuyele ekhaya uthi ayisingisa mama Mthembe kwazini la ngikhulele khona
uthi ngakhula mntanami ngaze ngayintombi endala ilokhu ngabagcina lokho abazali bami kuthe ngelinye ilanga inkosi kaMthethwa sikade sigida ngezwe kuthiwa kunabantu abangifunayo uthi ngithi ngiyabheka ngibonisa lukazana nekhehlana manje ngiyabukisisa ubaba nomama uthi ngakhala mntanami bakhala nabo bengasangiboni babetshelwa abantu ukuthi yiyo le ingane yenu uthi saye enkosini yasekuphakameni yayisithi inkosi ningabe nisayithatha le ngane uma ngeke nayithatha izofika ife ekhaya isiyohamba la ngoba isiyogana uthi ngahlala ke mntanami ngaze ngagana ubaba wakho yathi inkosi inkoma kayihambise kubazali bami yona yangithengela zonke izinto zami zokugana uthi mntanami ngagana kanjalo ke uthi njengoba ibandla sekunje mntanami selihlukene kanje ibandla ngifuna ungiyele enkosini Msebelanga ufike usho ukuthi inhliziyo yami iyavuma nomphefumulo wami uyavuma kodwa ngiyesaba mntanami ukuhamba nani ngisaba into engayibona ekuphakameni mhlawumbe isazophinda kodwa usho ukuthi uthando nginalo ngiphelele nomoya wami uyavuma futhi nendlela ngiyayibona kodwa ngiphethe uvalo ungibikele mntanami ungibongele ngento engayenziwa uyise le ndaba njengoba ngiyikhuluma abantwana abahle baseAfrika ngiyikhulumela wena ukuthi wazi ukuthi woba nesibindi uma usukhethe ukuhamba ngendlela kaNkuluNkulu noma ngabe ukufa noma ngabe yini efuna ukuma phakathi kwakho noNkulunkulu ungavumi njengazo lezi ingane ezimbili engikhuluma ngazo umama wami wayengane nalentombi kaJafethe iyingane kodwa bakumela ukukholwa kwabo bakumela ukuthi bona bakhonza uNkulunkulu nawe homa ungasuswa yilutho ekukhonzeni uNkulunkulu uzinikele njengoba eshushembe ethi khumbula ukuthi namhlanje wenze isivumelwano asephulwa njengale ntombazana intombi kaJafethe eyashiswa ngenxa yesivumelwano esasenziwe noNkulunkulu ngiyabonga abantwana abahle baseAfrika ngicela uba uNkulunkulu abusise lenkonzo sengicela ukuthandaza uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni ngiyabonga ithuba ngiphela nalo lona lokukhuluma nabantwana bakho busisa lenkonzo ubenza abantwana bakho baphile ngekhathi zonke ngesakhe isandla manje ezophakade amen.